Siyakwamukela uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi Enkonzweni yesikhumbuzo eqhubekayo Kwakhangel'amankengane, iNdlovukazi yesizwe samaZulu ichazwe njengomuntu obeseseka kakhulu isilo samabandla naso esikhotheme ngemisebenzi yaso yesizwe. Umntwana uMisuzulu kaZwelithini utheleke Kwakhangel'amankengane ephahla amabutho ngesikhathi kusanda kuqala inkonzo yesikhumbuzo. Undunankulu wesizwe samaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi uke wasukuma yokhuluma namabutho esikhashana ngesikhathi efuna ukungena ngaphakathi kwethende okusingethwe kulo inkonzo. Umntwana uMisuzulu ungene ngaphakathi ukuyothamela inkonzo yesikhumbuzo. Intombi zomhlanga kanye nalabo abahambelele enkonzo bakhulume ngokuthi bazoyikhumbula ngani iNdlovukazi yesikhotheme. uNdlunkulu wethu sizomkhumbula ngokuthi ubesigqugquzela singamatshitshi ukuthi siphathe kahle, siyasaza amasiko ethu, singawalahla amasiko ethu, ephinde egqugquzela nomama. Sibhlungu kakhulu ngoba eseshiyile iyalo zakhe sohlala zihleli kithi nayo yohlale ehlele enhlizweni zethu ngaso sonke isikhathi singamatshitshi. Sidabuke kakhulu kusukela sisegoli naye ngolesithathu siyomkhipha emakhazeni besinaye saze saphinda manje nakho sesilana Kwakhangel'amankengane. Ngakho ukuthi sidabukile enhlizweni zethu kakhulu ngoba lento isiphinde vele ilonda zikangangezwe lakhe zingakapholi. Inhliziyo zethu besesebhlungu manje sezibhlungu kabili. Kodwa sithemba ukuthi imfundiso zabo abasifundise zona ukuthi intombi kumele sizihole kanjani sizoqhubeka nazo njengoba besifundisile. Sibheke phansi sisizwe sizulu wonke ngekushonelanga kwaZulu lapho sesihlabeke kabili ngeNdlovukazi. Sithi ngoba manje sokuyisikhumbuzo saso gcina sithi Ndlovukazi uyibekile induku ebandla. Phumula mntana enkosi.